Бүтү күннен күндү дагыттар мен туярабын. Доктор бункытта саха глобал ден түмсү тереннебит. Онна бу олуни ыйустата. Арас хайсха саха тылын туһунан лекциялары ыттыбыт. Бүгүн биһи сүрдәх устук темалары ырытарга туруннубут, ол курдук саха итагаледин. Саха итагале, саха историята, саха суруга бичиге курук олу сәлбәх мөккүрдәх болар. Ол да болар биһиги оны үйрәтебит, оны кәпсетиехтәх бит, оны маннык кәпсетиехтәх. Истихайн саха итагален туһунан культуролог, алгышыт, онна андай дутага хомушут виртуоз атын сүгэхэджер Эркин Алексеевке. Пастытан туран бәймин билейиннерем, Эркин Алексеев деммин, туярып билин курдук, бәйм культуролог үйрәхтәхпин, Санкт-Петербурга Российский государственный педагогический университетка этнокультурология кафедратын специалитетін, аспиратуратын битәрбитим. То студент сағаттан туспәйм, то саха культуратын, саха итегалин туһунан албақта үйрәппитим, тимчибитим диэк каһып. Ону кытта фон сетте хылаахтан сагалаан түөт сылыбыха то бир сахайригер тутаах киһибитигер бир самый охан алгысчыппытыгер Афанасий Семенович Федоровка оханагайга үйрәммитим. Ону кытта тулу Алматы Коракка Казахстан көһөн кэлем бу охан команданы кытта жолстагы кытта ыгыппытын терисибитим. Онна тусбэм хомошчут да быһытын, алгысчыт да быһытынын кыттыны убытым. Как раз таки бу хиппилигин ырытылыбыт латын алфавытынын сахайини кодунун ағаяқ сылайды хурибутум. Билден турар сахай тағаля қантаныра қалвантан кәлін түспіта болбатақ. Әме бәйті дәрин бұлырғы историялақ силистәқ. Онна бұл қолыбыра ученыйдар, иншиятчилер бұхарыларының сахай тағалегер силиһе ұннаттан, сақтартан, onun бұлырғы түрдірттен кәленігер. Оны күтті, конечно, бұл бүгін уже әлбақты ұрытылығы бігі әбігілер бит әлбақ омығы күтті кәккелігі алтыспыт. Ол омықтартан бігі етеғал бітігер әме жайылар, керейлер бағылар. Қолыбыра монголлардан да килбете бар, әбенкелерден, әбәңнеттен килбете да бар. До ану элжелете баратын ырыта барбаппын, таңара әбетер тенгри ден тылға тоқтоқпын бағырауын. Бияға сақаларға таңара ден тыл аты бұл аан дойдыну бұл олағу өскәппет айбыт тухтиха хэби явлениені, да, биги таңара ден аттыбыт. Сахаты багар ол болдағана нарицательный тыл үксүтэ туттулар де. Антон бұл бұлырғы түйірдерге тенгри ден тоқ именно таңара бәйтін ата, имя собственное это, да. Бу манна сурулутун курдук ики тыл әлбә хомукка тарғаммыт әбит, да, қолыбыра хуннулар ченли ден таңараны ден аттылар әті. Аннар кытайдар тян дилдер, да, қолары бу Алматы тяншань, Котогу тяншань хаялары анныларга турар. Олата таңара хаялары ден толбастанар, кытай тылыттан. Оннор бұлырғы шумердар, да, иранистар, дингир дилдер. Эти тылғар бары тенгри ден тылы кытта сетимняқтар. Олехин билинги туругунан ахан қанна юскайбетін ким бастан эти тылы айбытай, туттар болбытай ден бағары кыақ суық, гынан баранаттан бұл отой бұлырғы кемге юскайбита ден бағары қойып, оны бұл киян айгаға әлбақомукка тарғамы тәбіттен бағары қойып.
слайдерым элбахтар хорогор ариятыны капсием. Бу саха итагаля итагал болорду туох болорду ден олабор нутчабы научная литературага верование ден тачы бар да обычно Сибирь кыра амуктаргасы туханат гынан баран ол барда туох эволюционистский подходтан үскүр да ден атыякканада холбура того канныгыра итагаллар вера ден аттанары канныгыра оңуктар кеннере верование ден аттанар да того жетер то в основном үс улахан мировой итагаллар ол курдук христианство буддизм он ислам религия бетер вера ден тылынан аттанары бар. Онтон бу атын итагаллар в основном верование ден курдук аттаналар. Того жетер недостаточно, ну, биллет турар, оннук киеңнек таргаммыт итагаллар болбатактар. Гынан баран омукка биайтигер соолта быһытынан. Хим бир сахаларга биеги саха итагалбит соолта бак болдага толору соутабах хим бир ол атын омук христианство ду атын амук итагалга ду итагайрын курдук ами ол курдук тахымнах болар олихин сахалар биһиги итагаллах бит ген атекбитин нада хорохтор саха тох айы үйерага инден ген этелдер аттыкка сөп ген этелдер гынан баран үйерак ден чабыты учение ген болар булдагы де учение ген оата кимере үйрәтен сагалабыт ден болар булдага де аны саха итегалегер аннук аритда сыха ден саныбын сыхына соқ того жетер учениены хим бир каханара былыргы кемге канныгара кихи сагалыр обычно да буддийское учение ден этеллер ол учениены биллерин курдук Будда сагалабыта нор учение Иисуса Христа ден аттык коюпна ами бир кии сагалабыт онтон саха итегалегер аннук туокта пророк эбетер учитель ден аттах кии суохата онун айы вирага арида бассыбат ден саным тус бям санымын вот оно у нас религия у нас вера саха итагаллах битнен аттык бутуннада оно омуктары кытта алтыхар жон кобура хорогор мы язычники ден аттылар да оно ол тылы отойда уратык канада ден ханыбын да того жетер язычники ден ити эми христианаттан сагаланын ити тылыктарганмыта язычниктарын язычник ден тылынан атын итагаллах да идолопоклонничество итагаллах ну с точки зрения христианства амуктары ден аттылар это онна тох сени тыл болар да олин кахандаганы бәйбитин язычники ден атын оңуктарга аттамыкка нада ден саныбын да тем более колобура мусульман оңуктарга ден сибелехпин сөп того жетер киндер книгелерегер кораннарыгер тух джихад меча ден бар да убей неверного эветер убей язычника попадешь в рай ден на черном по белому сургуладер олин эник итагаллах киеха бягын язычниген аттыр болакана о это уже автоматически бягын астёк курдук кинеха презентация вы да тон амук кытта каяда итагаллах болдун им бирэттен догордугу чүгей сыгын үскө техтех булгай олин амук түгеннери айдү жекканада деханын олин биги бу таңарага итагаебит бәбит туспа итагаллах бит ден этэ жекканада оксайна аттан сахай итагала национальный итагалларга киирер да национальный итагаллар аны дүдүнөн албактар ол кундукта самай билдер национальный итагал болу еврейдер итагаллары да иудаизм ден вот иудаизмга еврейдер бәлері итага яктырыр да
То кинилер эме туспа книгелерди актар, онну кен сурулайдыр. Гынан баран кинилер туктактар. Атын да омук кихите еврей болон сөп ден процедура бар. То чолкайды хайдах ол болары билбеппин чопчо. Гынан баран ану возможность бар. Оны еврей болбут кихи олбара иудаизмга эме итагайын сөп ден, да. То относительно хахаларга естественно, оннук амин да болар бааны да жон отой да атын омук жон болар сахвар быстаргар улапыт итилдибит сахаты тыллах өйдөх саналах буллагына эми саха быһытынан аагылар буллагы бияха. Вот, то билер бит курдук идагал бит бу именно бу олоққо дойдуга көрүүнү кытта ыкса ситимнах, да, научный тылынан мифология ден аттынар. Оваттынан биги ан дойдуга олараут, ол ан дойдуут үс дойдуга аракстар, үйө дойду, орто дойду, алвара дойду. Ану кеңник быхара барбаппын. Ан дойду орто тугар бу ар курдук черчимас ден үйөн турар. Билинги, кстати, бадаганы үксүтэ аал лукмас ген аттылар ди. Аал лукмас ген болдагана тоқ ген бахара булар. Эти калинги нутча фольклора жайбытын ихин бу аал лукмас ген вариант. Бу мас ата вариант курдук бескәбит. Аны бу тыл үйрәктәктер хинелбәк кихи олорор. Аны сака тылыттан лук ген айдақта толбастан мат арвилер күтүндө. Ону кытта атын туга версията бар эте. Ар курдук мас, ар курдук черчимас. Ол болдагына көнөтүк толбастанар. Ол ата быдан тух оригинальный версията дихка хэбу боло. Кстати, бу ар курдук мас овон кохо айдах кохо йобарттан. Бабавара болдагына үйө каллаңы үйө дойдуга тиеллер әрі тибәккәрі төттөрү алвара ортодойду еки көрін үйен алылар әтәлілер оңқаға антон селистері олығын әме сиреннігер үйнен бараннар алвараңы абағаварттан құттанан төттөрү әме ортодойдуға төннер ол формата олығын бұл торсионный поля земли денге марынны. Оны күтті ойыннағын ден барды. Бу айылары бахара барбаппын. Тоғыз қалваннақ біттен сақалар бары билелер. Ол қалван айы илин оның соғыры өттігер айылар обыралылар ден биги билебит. Оны күтті үйе дойдуға амағылар балылар. Обару уутойын тойын болыр. Антон алвара дойду абағыларын арсан дуобай салайыр дек қасап. Ойыннағын инне бұл үш күттуғынан әтияғым. Күту бұл үрін айы тойын айбыт үйескәппет келдер. Оны кейіға бербет. Антон сүр дені сорок версия банан ұлы тойын үйескәппет. Оны бұл барыта қалбан кейі күті сүре үйескәпет. Душата, мучеваттаққа. Олейін вияға, кейіға айываттан да әттүбіт бар, абағываттан да әттүбіт бар, ден әтәлдер. Оны қолабыра кейі әлбүтін кәніне то аме арас версия балыр. Боркут кейіні кітті өлер келдер, шитан қалыр. Антон иякут үрүн айы тойонга төннөр, антон салгын кут жагыңга барыр денетелдер. Сүр болдағына улу тойонга төттүрү төннөр билдер. Кени ол сүрдерден өссө аме жану төрөтөрдү, абетер амағылар үйескәтерді денетелдер. Опсайынан сақайта ғаля мировоззренческая, мифологическая түгер вариативный денетек қанады. Олата әлбәқ версия бар бағылар. Почти что практически қандық бағар түген өттігер. Ол бұра әке үрін айы тойонду
үрүң аар тойонду ен мөккөрдөр баабар хайдах сөпкө аттык канадыны хорохтор эти атын айылар ден этеллер аар тойон колор андайдыну айбыт ки таңара болар онтон кини атын үрүң айы тойон болгоны эти токсамы үе тохсус халлаңы ворор айыйден этеллер олата аар тойон ити версиянын андойдуну үескеппит онон бүппүт дер бул да оны өссө айыбары айбыт оны бу айыбарга бу андойдунун сабайын ден сорудах бербит буун таксар вот онтон иңнекка нагата хук жанандыбын да элбэх версиялы балыр тоҕо диэтер сахабар боргуттан түөлберенен обордох путти. Оны тылбытыгар даганы, бу итегалбитыгар даганы, конечно же, началось разночтение вескабиттер. Это вокальные особенности динайдёх Канада, онтон хутан мөккөһөр на тосох янады. То примерно эти курдук, то мит ыйтылар баалар болуктарына баалысты. Эркинен ханнык кинигелери сүбелиэхкэн сөбүй бу даал туһунан аагарга, көрдүүргэ, уонната историяга биле олоҕуран маҕар туомит кинигелери этиэҥэ То тудук. мин помоёх иһин презентация бар, ики успейдан киллер батаам, гынан баран бэбер бу аҕайах книга бар. Мен хана бар олобура итагалга чугаһын багалаах киһи да итагали үчүөдүк үйрөтен багара болдагана мастан туран этнографическая литературатын сагалыккын ада да тоҕо то ики сурулуут итагалларыттан биена тухурутулагы востон воскы биириллерди да ох бар эйде билбит барата ону боллагана ити эрдетээҥҥи этнографтар, культурологтар и так далее, историктар сурукка түһэрбиттэрэ, да, холобура бу Ксенофонтов, маннык шаманизм де книгалях, да, элбах кии булар. Манна элбах үһүйэннер баалар, да, ахтыылар баалар, холобура номуктар баалар, Ксенофонтов бяда хомуян икинник сборник гынан тахарбыта. Элгис, бұл очерки по якутскому фольклору ден бар. Бұл как раз таки мифология ден спа головалах, да. Ол итагалгы сөннах болар. Ону кытта атын омуктарды сурубуттара окурдук Линденао, Маак, Серашевскай, оны да аттар, элбахтар, хин элбахтар. Оно төһө кылларынан агыыккан ада санааны библиотека сайтыгар, оны библиотека биятыгар эти книгелер бары баалар. Тоҕо этнографическая литературатын сагалыккан диэн этебин, тоҕо етер эбүгүлер битигер хайдах этени ен биги бастатан туран эйдиох бүтүн ада ен ханыбын. Тоҕо жетер билиңи кемге расити меккөр элбэх да хайдах эйдиох канааны маннык буохтаахту итинник буохтаахту ен оннук меккөрдө таксаллар да онна келиңи бириэмега хин элбэх киһи арас эссе киллерилери диэккаду оҥобуттара да атан олонкону агыкканаана диэн этелдер олонкоға, конечно, да туох бар эбигебит олого эйдебүлэ итагаля эме киирэ более популярный туохтар издания бар билин таксаллар аярдар бичиктер келиңи сылбаргехин таары жаллар ону кыттаттан бу ухуяччым учуталын книгелерин сүбелемете Афанасий Семенович Федоров бу өбүгө сиэре туома диэн то бу книганы библиотекаттан ары булуокка хэп атыга баар этеген ама биптер аты булуокта онтому сорутаагата соҕус саңа изданиятын да тахаттарбыта саха ыыбын сиэре туома диэн бу атыга өсөдө бар булуокта вот ону кытта бу Афанасий Семенович ону Тарис Владимир диэн да Кондаков оҕону сылар бүтүдүттен тоҕону сыларга үс саамай итагалга үлүлеспит дьон быһытынан
Биһиги билебит. Оны именно бу үс дьон ханаабарын, билилерин сурукку бичикет түөрбүттери, да. Вот. Гынан баран, конечно, хим бир аныгы кем дьонноро, туора бәйлерин, өйдүллерин хим бир үлелегер киллер биттере. Ол ихин этебин, да. Мастанан туран этнографическая литератураны олонкону, будан бывыргы источниктары үйретиякка чинчиек канада. Онтон же бу кериңнилерге кириек коеп, да, того жетер как раз таки разночтение же ойон таккар, да. То именно ханныгара версията септах денеппин ихи бәтигер туох чугаһынан табар боллаҕа. Сөп, мақтал. Билигин это ким иден бара бола бахаста билләре, ол бигәрәтә бу тохпутун көрөхкә чат битигәр хуруллу бут әтә. Сахай тагын тухунан әҗи тура кинигеләргә бар ди. Бу маны бихи тутохпутун хәпту тухти ханыгыны эркен. То билинги кемге как раз таки бу битэхик эппитин курдук, да, мастан туран бүгүлер битигер хайдах пен үйрәтиекка себеп була. Антон бу билин бар жон книгелерин аган уже ити фильтрынан агардан туттуокка сеп була. Конечно, туттуокка, да, ки хим бир билинги итегалга сыһыннаах жоммут бәйлерин көрүүлөрүн каяндаганы киллере жаллар, да, того жетер. Ато онук да бу вактах таганы ене тек коюп того жетер бывыргы да кемге, да, оюптар удагаттар, онгысчиттар и так далее. Хим бир атыннык өйдүллер эте, атыннык сиэре тууму тобороллар эте. Он Ол үгес диэккаһык билигин да саҕана турар, да? Олин им бир туора уратылаах буолар. Кимиэре Өттүхтәхтәхпит, олата бу аптыр бәйтин көрүтүн бухарыта дем болар. Олата бу каянда мандык болуктах тем болтах тем болади. Салгы боланан бу эйин китте хайда билсех кахыптен ыйыппыттар, арас вопростар өскәбиттер, оны сөкәпстетехтерин баралар быһылаах. Эркин бэйин үлэргин ханаагы қосөбү диэбиттерен үлэлэрдэххэн додиен суруна. итегалгы сыһыннаах бу лекциялары эре аагар опуттаахпын, статьялары суруйеликпин. Тоҕойетер мин то өр сылбарга сүрүн темам хомус, да, хомус туһунан син бабайда асара статьялаахпын научный. То мин билер менен Эркин Алексеев хомус ден уйдактына статья ден тахарыктах. СУФУ да сборнигер таккай жыта атында сайттарга билин уже туох баараны интегрегир болбактарын ытыакпын хөп ссылкаларын. Ата ытарти бихе хамия бу кайтка угок путачо ону. Итакал туһунан биле бастан саңараргар буатын туохтар кете культуралары метиситимнехтен хаятым оны буллагана буле Казахстанга даганы атындаганы республикаларга биле тенгрианство дигилер саңаттан биле тын биле буларги тагал битен итиленнере биттенеме хамсаханнар баллар. Олору кытары таңнан көртөхө бу биһиги уопсай религиозный систем тихиктаахпит киркых бут бар духохту буле барытын хайдараманык холбан бартын тенгрианство дири гыналлар. Онно биһиги ол тенгрианство систематер киребит битер ол көннөрү атаре бир тылтан тахсан дигинен итей тагалларын тихиктере тус баларду диенин гыйдары гыйдылаахпын. Эйтин хин мактал как раз ижени этиякпын баарбытын гынан баран умна кебестим. Кырдык бу атын түйрө муктар улахан бихиннагар улахан омуктарда казахтар курдук, кыргызтарга да кырылан бар, турактарга хине элбах ки тенгрианец ден аттаналар быһылаах. Вот то силиһэ бир
да, бурбурга түйдер тох тенгриансын кытта силеһем бир гынан баран ити хабытта тыла курдук биһи итагалбит эме тох ураты соғыс, да, көннөрү тенгриансыттан тоҕо жетер биһиги эбигүлэлбит эме итимаарын эппиттери курдук основной түйүр омуктар массоваттан арахсан барбыттара, онон биһи итагалбит эме уурыйан дара бээтин иһигер сайдан тупсан барбыта онин Әлбәх өйдө бил уурыян кабыт биһэха гынан баран сүрүнэ то бил соҕус, да, эми таңара халлаңы бар диэн өйдө биллэахпит орто дойдулаахпыт, да, эми албара дойду диэн тенгрианство бар. Вот таңара даата бир гынан баран оттон, конечно, айывар таңара бар ааптара функция бара арыйда атын, да. Көндөрү тенгрианство холовур таңара диэн бар, тенгри кини халлаңы бар диэн өйдүллер. Ону кутта иерсу диэн дактар таңара бар, да, умай диэн бар, эрилик диэн абааһы бар туктара. А то, конечно, ураты элбэх гынан баран сүмэтэ, основной сүрүн сүмэтэ жардамыта диэкка бии соҕус. Эркен дурава мен тиңдилахмын. Этилахпын, уну итилахпын. Эти арасон буктар тохти ханылары үтти. Ото бу бии бир түрдүлахпит. Бу тюро муктар, монголо муктар ауларан билигини итагалбит атын. Онна кинилер бу хаддахара былырги итагалбитин бәлерин традицияларын истеригер. Кисти, ну, сахара хыжалдар диен. Бу өйдөн көрбүтүн хөп. Ону холбура биһэха бу үгэспит оны итагалбит бир до. Эбетере би арахсырды диен. Холбура кинерге итагал оны бу үгэс диен ми арахсыра битти. Анту хаддага биһэха ол. Биһиэха үгэспит итагалбит ыкса хитимнах буллага тоҕо етер то биһиги сахавары христианизируйду хатаабыттар. Ону ол жайыта отой суох тен дир кыахпыт хуох им бир орхоспаны Николану бары билети хитчабыт, да, христианской браханик быхытынан гынан баран ити браханиктар үксүлөрө им бир сахавы олохтоохтора болуу диэн. Онуктаатылар просто кенники эдибиле уураян калбытта быдан христианны болду деп коюп. Оттон бу холобура казахтар ислам итагалерге уже бургуттан кемере 9 сүйеттен ду 11 сүйеттен ду манна ислам уже калбит диэн этеллер. Ну ами ислам ту итагалин кытта киннер үгэстере буккухан бардага же жеңер үгэстере тенгриансаттан силистаах болдага же анан баран бургуттан атын итагале кытта буккус булган киннер хатан арар кыхтара хох, да, канна мусульманской үгэс, канна тенгрианской үгэс деп курдук. Вот олин сүтер биттере албах биһиги да сүтер биталбах гынан баран биһиги жол бутугар биһиги жуммут хин албагы каббара карыйа хатаабыттар. Ами хаманныгы ити эркен. Эти беги бэбит итагалбитин аандойду итагалларын ортолорга канны турурук бутун сөбүй диякаду. Чавонна нуччалыы онна аңыллыы кепсетер битигер беги канны итагаллаах биттен этербит ордугу ян санаагар. Беги туак итагаллаах битиден. Бу монотеизмга чугас тибитту, канна туакка чугас тибитту, хайдах беги позиционируй дуахтаах буту онна туахтянааттыах бутун сөбүй. Вера аи дибитту, туах тибитту, ян санааган этаганда. Тимаран это аспектом курдук национальная, у нас национальная религия дехтах ген санывын, которая называется вера Аи. Колбра, да, учалы.
Бу биһи национальная вера диэтибитти. Олата биһи курдук эмиэ кандык омуга эбетер итагалия тияккан хөбү. Бастынан туран эпитим курдук еврейдер бәдере национальный Иудаизм. Олбура жапоннарга синто ден национальный эмейтагаллахтар, да? Кытайдарга да бар даосизм ден национальный итагаллара. То индуизм эме национальный религия болар, да? Холбур әлбәк анды үдүнен, да? Ити үс мировой религиянын эре болбакка анды үдүнен әлбәк итагаллар балыр, деңер, да? Йөрәтен бардакка паяги национальный религия бар, будан әлбәктер. Да, а то наука өттүнен кырдакка да, этнография битер, религия ведение битер, культурология өттүнен кырдакка, эти итагаллар раз признактарынан араксар, да, анимизм, тотемизм, фетишизм и так далее. Оно колобра эти ичилерге, итагаи, да, вера в духов, явлений и природы. Омук үксүлергер бар. Да, тоҕо етер бир саамай бывыргы үйаға үескәбит тох итагал диэби курдук. Да, тоҕо етер бывыргы дьон бу бәэтин туспа куду ханаммат эте буллаға ди. Барата айавағаны кытта тең миллен хананар эте. Олин туох бар айаваға барата тыннақ ден өйдүр эте. Олин барата эми киһи курдук өйдөх, аналах, тухалах, уттах, сүрдах ден ханылар эте. Оно Жапоннан синтеизмнара эми ол курдук болғандықтар. Кстати, сахайтагалин онны синтеизмы тәңнир статья бар, хин баллар. Мен қасыры 200 статьяны көрбетім интернетке көрдәтіққа хин болыққа сөп. Себо бүтәһек ыйтыгит бүтәбитсә, понорытан кайһыка киһи үс куттаах, икки куттаах, айы бир куттаах дуден. Айы қас куттағын билбәппін, тоғайтыр куттен орто дойду харамайын туға болдағы билеті еққа олу. Антон теме эмет ох версия, да, колобра киһи үс куттаахтен бары билебит. Антон кыллар туора үйөннер үнәйлер икки куттаахтар ден ити бир версия, да. Хорох версия бар киһире куттаах сүрдээх ден этелдер. Вот. Эһиги өй санаагытыгар туох эйэха чугаһын нукка итаҕайык буллаҕай. Сөп эркен наһа кыдьык усту кулахан дирин теманы кыдьык судургутук киһи дүүр гына баһааран кэпсээн биэрбиккэр махтанабын.